We're underway. Nyuma yo gupiganira umwanya wo kwakira shampiyona y'isi y'amagare ngo yakirirwe mu gihugu cyawe, utewe n'ibirangirira mu kuba afite ibikorwa remezo bihagije kandi biremereye byakira amarushanwa nk'aya agezweho ku rwego rw'isi, ahubwo haba hari n'igiciro cy'amafaranga runaka yishyura abategura irushanwa nk'inyishyu ryo kuyakira. Ubyumve neza ko nubwo hatazwi neza amafaranga leta y'u Rwanda yishyuye impuzamashyirahamwe itegura irushanwa ry'isi ry'amagare UCI, ariko ubusanzwe ibindi bihugu byishyura ari hagati ya miliyoni 20 kuri miliyoni 30 z'amayero, akaba miliyari 33 kuri 50 z'amafaranga y'u Rwanda. Uko babiteganyije ko irushanwa nk'iri risiga ryinjirije igihugu arenga miliyoni 100 z'amayero, ubwo akaba arenga miliyari 160 z'amafaranga y'u Rwanda binyuze mu bukerarugendo bunongereye ibyashara abacuruzi, amaresitora n'amahoteli. Amafaranga kandi akaninjira no mu buryo bwo gucuruza amashusho y'aya masiganwa ku mateleviziyo yo hanze y'igihugu abarwanira kuyerekana mu bihugu byabo. Andi mafaranga menshi akinjizwa n'abaterankunga. Ibaze ko ubusanzwe shampiyona y'isi y'amagare irimo kuba ibirebwa n'abarenga miliyoni 250 hirya no hino ku isi hose. Ariko uhita ubyumva neza ko shampiyona y'isi y'amagare 2025 yabereye i Kigali mu Rwanda kuva tariki 21 kugeza 28 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka, yahise ifata umwanya wa kabiri muri shampiyona zose z'amagare zakinwe. Kuko kuri ingingo igihe aya magare yarebwe n'abantu benshi ku mateleviziyo n'imbuga nkoranyambaga hari mu 2023 ubwo shampiyona yaberaga i Glasgow ho muri Scotland. Icyo gihe amasiganwa yarebwe n'abarenga miliyoni 500 hirya no hino ku isi hose. Ni mu gihe ubu ngubu u Rwanda rwaje ku mwanya wa kabiri kuko abera i Kigali mu Rwanda yarebwe n'abarenga miliyoni 360 hirya no hino mu bice byose by'isi, cyane cyane mu bihugu by'i Burayi. Ariko iba hanini byatewe n'uko abazungu benshi barimo bibaza ukuntu byaba bimeze amasiganwa nk'aya yo ku rwego rw'isi abereye ku mugabane wa Afurika by'umwihariko mu Rwanda. Ibaze ko umunyaslovakia Tadej Pogačar, umwe mu bahanga cyane mu gutwara igare rikagenda nk'isasu, mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru DHnet yavuze ko bajya kuza mu Rwanda baje gusiganwa bababwiraga ko bagiye gusiganirwa ahantu hagoye kuruta ahandi hose mu isi, ngo babanje kubateragura ibishinge byinshi ngo byo kuzabarinda uko babanje kubwirwa ko bazazahazwa bikomeye n'indwara zo muri Afurika z'ibikoko bita tropical diseases zirimo na za malaria. Bati ikirere cyaho nimuzagikira ati ahubwo bake muri mwe nibo bazasoza irushanwa. Ariko mu kugera mu Rwanda, Pogačar ufatwa nk'umunyegare wa mbere ku isi yavuze ko u Rwanda ruta Australia aho yaherukaga gukorera irushanwa. Ati ahubwo bishoboka amarushanwa menshi y'amagare yazanwa ku mugabane wa Afurika kuko atandukanye nk'uko hagaragara mu itangazamakuru ry'abazungu. Ariko se wigeze wibaza ngo shampiyona y'isi y'amagare yabereye i Kigali mu Rwanda ku isi hose bikaba ibicika ngo yisanga ku mwanya wa kangahe mu zindi shampiyona zo ku rwego rw'isi zikomeye kuruta izindi? Ni shampiyona zingana iki zirusha ubuhangange y'amagare? Byagenda bite zo zakiriwe inaha ku mugabane wa Afurika by'umwihariko mu Rwanda? Ubundi u Rwanda rwakwakira shampiyona zingana iki zikomeye? Ku musozo w'iki kiganiro uraba ufite ibisubizo byuzuye kuri izi ngingo zose, kuko ngiye kukubwira shampiyona 10 za mbere zikomeye kandi zihenze kuruta izindi zose ku isi. Uru rukaba urutonde rwapanzwe hagendeye ku buryo izi shampiyona zikundwa, umubare w'abazikurikirana, amafaranga ashorwamo nayo zinjiza buri mwaka. Uratekereza shampiyona y'isi y'amagare yabereye i Kigali mu Rwanda yaboneka ku mwanya wa kangahe? Nkuhaye ikaze. Niba ari ubwa mbere wari wisanzwe kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Aho ni waba wararembejwe n'abajura, wikeka inyatsi ku buryo ntacyo ukora ngo kiguhire, mufitanye amakimbirane mu muryango, ukeka ko umugabo cyangwa umugore wawe yaba guca inyuma, nuhirwa mu rukundo, wabuze umukunzi cyangwa urubyaro, naho utageze waka kazi ariko warakabuze burundu. Igisubizo cy'ibi byose ni Muganga Ruti, ushyira iherezo ku bibazo byajujubije ubuzima bwawe. Muganga Ruti atanga umuti ugarura ibyibwe, agatanga umuti urinda abajura burundu, umuti ugaragaza abagabo n'abagore bacana inyuma, agashyira igitinyiro ku muntu cyangwa ikintu runaka, agakiza burundu inyatsi n'ibijyanye nazo, agatanga igihano ku wahemukiye undi. Ndetse uyu muganga anatanga umuti ku bakobwa babuze abagabo n'umuti ku babuze urubyaro, agatanga umuti ku babuze akazi burundu, akanavura burundu amarozi y'amoko yose. Muganga Ruti agukoraho rikaka aho waba uri hose mu isi. Icyo usabwa ni ukumuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Muri izi shampiyona 10 zikomeye kuruta izindi zose mu isi, duhereye ku mwanya wa 10 tuhasanga World Athletic Championship. Iyi ikaba imwe muri shampiyona nini cyane ku rwego rw'isi ku ngingo zose wareberaho.
yabayeho kuva mu 1983 itangira mu mujyi wa Helsinki ho muri Finland, itegurwa n'umuryango World Athletics wahoze witwa IAAF, International Association of Athletics Federation. Iyi shampiyona kandi yitabirwa n'abakinnyi barenga 2,000 baturuka mu bihugu birenga 190 hirya no hino ku isi hose, ikaba rimwe mu myaka 2. Aba bose bitabira ino shampiyona bahanganira mu ngeri zigiye zitandukanye, zirimo abasiganwa biruka ku maguru yabo ariko banyaruka, baba bari mu bice bitatu birimo abiruka interano ya metero 100, 200 na 400, hakaba bahatana ku ntera iringaniye ya metero 800 na metero 1500 kugeza ku biruka kilometero 5 kugeza kuri kilometero 10. Hakaba noneho abiruka metero 110 na metero 400 ariko inzira birukankamo igiye irimo za bariyeri bagomba kugenda basimbuka. Hakaba bahangana mu gusimbuka bakagera kure, abajugunya ibintu biremereye ku ntera ndende, abakora urugendo rwa kilometero 20 kuri 35, abakora marato ku ntera kilometero 42 na metero 200, wongeyeho bamwe butumanyeri twinshi cyane babikaragira ku byuma bakabyizingiraho bakora udusiporo twihariye. Muri buri mukino wose maze gukubwira muri iyi ngiyi, ubaye wa mbere ahabwa umudari wa zahabu uherekezwa n'ibihumbi 70 by'amadolari y'abanyamerika, akaba miliyoni hafi 100 z'amafaranga y'u Rwanda. Uwa kabiri agahabwa 35 by'amadolari y'abanyamerika, akaba miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda. Ariko mu gihe hari uwaciye agahigo katari karagezweho n'undi wari we wese, ahabwa miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda z'inyongera. Kugira ngo igihugu cyakire shampiyona bigisaba miliyoni ziri hagati ya 70 n'100 z'amadolari y'abanyamerika mu gihe cyatsindiye kuyakira. Amafaranga akaba arenga miliyari 100 z'amafaranga y'u Rwanda ashorwa mu kubaka ibikorwa remezo bijyanye n'iyi shampiyona, birimo kwagura amastade, akongerwa umwanya wo gukiniramo ndetse n'umwanya wo kwakira abafana, kuko iyi mikino yose ibera mu mastade agezweho kandi yagutse. Hakaba amafaranga ashyirwa mu mutekano w'abashyitsi baturutse imahanga ndetse n'abakinnyi, kwishyura ingendo zabo, kwagura ibyuma by'itangazamakuru ry'igihugu ndetse n'ibindi nkabyo. Iyi mikino yakirwa n'igihugu kimwe kuri buri nshuro, aho mu 2025 igomba kubera i Tokyo mu Buyapani, kuko mu 2023 yabereye muri Leta ya Oregon ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubyumve neza ko igihugu cyakira ino shampiyona cyinjiriza amarenga miliyoni 153 z'amadolari y'abanyamerika, kuko biba biteganywa ko iyi mikino irebwa n'abarenga miliyoni 600 babibereye muri stade, ariko binjira muri stade mu bihe bitandukanye by'iyi mikino. Aba bose kandi baba mu mahoteli bakanakoresha amaresitora by'igihugu, bituma rero rimwe na rimwe amafaranga ashobora kuzamuka akagira hejuru cyane, kuko ngo mu 2023 i Budapest muri Hungary iyi mikino yinjirije arenga miliyoni 300 z'amayero. Ubyumve neza ko iyi mikino irimo iba ibirebwa n'abarenga miliyoni 800 hirya no hino mu isi hose ku mateleviziyo n'imbuga nkoranyambaga. Bamwe mu byamamare rero bikina iyi mikino harimo umwirukansi w'umunyarutsi wamenyekanye cyane ku isi witwa Usain Bolt, umwongereza w'umunyagihaha Mo Farah n'umunyamerikakazi Alison Felix. Ikindi wayimenyaho nuko kuva yabaho mu 1943 kugeza uyu munsi tarakinirwa na rimwe ku mugabane wa Afrika. Nyamara muri iyi mikino abayegukana kenshi nabo muri Afrika, mu bihugu nka Kenya, Ethiopia, Afrika y'Epfo na Uganda. Ku mwanya wa 9 turasanga Tour de France. Iri ni irushanwa ry'Abafaransa riri mu yakunzwe cyane kuruta andi mu masiganwa yose y'amagare, kuko Tour de France yatangiye gukinwa mu 1903, akaba ari amarushanwa ategurwa n'abitwa Aime Sport Organization. Aya masiganwa y'amagare aba buri mwaka muri buri kwezi kwa 7, ndetse kuva mu 1903 igihe cyonyine iri siganwa ritakinwe ni mu ntambara z'isi yose. Aya marushanwa aba iminsi 23, ubwo bikaba ibyumweru 3 by'amasiganwa n'iminsi 2 y'inyongera y'ikiruhuko, ndetse buri munsi haba isiganwa rimwe, maze hakazasiganwa inshuro 21 ku ntera y'ibirometero byose hamwe 3600, maze uwagiye ibyo birometero byose akoresheje igihe gito akaba ari we wegukana rino rushanwa. Iri rushanwa isibye kuba riri mu yakunzwe kuruta andi, riba ririmo n'imisozi igoye cyane, aho abakinnyi bahitamo kuva ku magare ahubwo bakirukanka ku gitsi, bagera hamanuka bwo bikaba ibindi. Ibi bituma rero iyi shampiyona irimo kuba ibikurikiranywe n'abantu benshi barenga miliyari 3 hirya no hino ku isi hose ku mateleviziyo n'imbuga nkoranyambaga, mu gihe abandi rero barenga miliyoni 5 baba baje kuyareba n'amaso yabo ku mihanda. Aha niho abakinnyi benshi bigaragariza ku rwego rw'isi kuko yitwaye neza abarebwa n'amaso y'abarenga 1/3 cy'abatuye isi. Ibaze kwitwa Lance Armstrong yanditse amateka adasanzwe kubwo gutwara irushanwa inshuro 7 zikurikiranya kuva mu 1999 kugeza mu 2005, naho umwongereza Chris Froome yaritwaye inshuro 4, ariko ino shampiyona uyu munsi ihagarariye n'uwitwa Tadej Pogacar wo muri Slovakia. Iri rushanwa isibye kuba ari iry'Abafaransa, ariko rirazenguruka rikagera no mu bindi bihugu byegereye Ubufaransa nk'Ububirigi, Switzerland, Ubutaliyani, Espagne, Ubudage na Luxembourg. Gusa ariko buri gihe bari rigomba gusoreza paki mu Bufaransa. Gutegura Tour de France bishorwamo amayero miliyoni 30,
ariko igitangaje iri siganwa rijya kurangira ryinjije arenga miliyoni 300 z'amayero, akaba arenga miliyari 500 z'amafaranga y'u Rwanda. Rwose ubyumve neza ko irari ryo rushanwa rihagarariye andi yose y'amagare ku isi kandi ryitabirwa n'amakipe 20 yo hirya no hino mu isi hose, buri kipe igizwe n'abakinnyi 8. Ku mwanya wa 8 turasanga Rugby World Cup. Iyi ni shampiyona yabayeho kuva mu 1987 ikaba itegurwa n'umuryango witwa World Rugby wahoze witwa International Rugby Board IRG. Kuva yashingwa ikinwa muri buri myaka 4 igakinwa n'amakipe 20 y'ibihugu, ariko by'intoranywa biba byabanje kunyura mu ihangana ryo hasi. Aya makipe 20 agabanywa mu matsinda 4, buri tsinda amakipe 5, maze muri iryo tsinda barigize bose bagahangana, utsinze agahabwa amanota 4, unganyije 2, utsinzwe 0. Maze muri buri tsinda hakavamo amakipe 2 yarushije andi, noneho akazamukana yagakoranamo, hakavamo akina kimwe cya kabiri mpaka finale. Iri ni rimwe mu marushanwa ahenze kuruta andi yose ku isi, rikaza mu imbere mu gukurikiranwa n'abantu benshi kuri iyi ngingo, kuko iyi shampiyona irimo ikinwa ibirebwa n'abarenga miliyoni 900 hirya no hino ku isi hose hakoreshejwe amateleviziyo cyangwa imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ubyumve neza ko kuva ryatangira buri gihe shampiyona yakirirwa mu bihugu by'i Burayi nk'Ubwongereza, Ubufaransa, Ireland, Switzerland n'Ubutaliyani, cyangwa akabera muri Oceania mu bihugu nka Australia na New Zealand. Bivuze ko rero ritarakoze ikirenge ku mugabane wa Afrika. Nyamara nubwo bimeze bityo, Afrika y'Epfo nicyo gihugu cya mbere kimaze gutwara ibikombe byinshi muri rugby kuruta ikindi gihugu cyose, kuko cyatwaye iyi shampiyona mu 1995, mu 2007, 2019 no mu 2023. Kuri iyi ngingo Afrika y'Epfo ikurikirwa n'ikipe ya New Zealand yagitwaye inshuro 3 mu 1987, mu 2011 no mu 2015. Impamvu y'uko iyi shampiyona itaragezwa ku mugabane wa Afrika ngo ihakinirwe ni uko iyi mikino ya rugby isaba stade nini cyane, byibura zakwakira abantu 30,000 mu mikino y'amatsinda cyangwa abantu 50,000 kuri finale. Zikaba stade zishyitse kandi zubakanywe systeme zigezweho zigeza amazi mu kibuga mu buryo bworoshye cyane. Stade nk'izi ku mugabane wa Afrika ziboneka muri Afrika y'Epfo gusa, kuko bafite stade 3 zifite ubu bushobozi, zirimo FN Stadium iherereye Johannesburg yakira abantu 94,000, hakaba Newland Stadium iherereye Cape Town yakira abafana 51,900 bicaye neza, nitwa Moses Mabhida Stadium iherereye Durban yakira abantu 56,000. Ariko si stade gusa ibikenewe, haba hanakenewe amahoteli meza agezweho kandi menshi yo kwakira abakinnyi n'abafana. Hagakenerwa ibibuga by'indege bigezweho kandi bigari, imihanda y'icyerekezo n'umutekano uhagije w'abafana ndetse n'abakinnyi, ukongeraho n'amamiliyari menshi ashorwa n'igihugu ngo cyakire imikino. Ubyumve neza ko kugira ngo iyi shampiyona yakirirwe mu igihugu bigisaba kwishyura miliyoni 200 nk'inyishyu. Hakanakenerwa stade ifite agaciro gakaba muri miliyoni 500 z'amadolari y'Abanyamerika, ndetse hakanakenerwa umutekano wa miliyoni 50 z'amadolari y'Abanyamerika, kwamamaza iyi mikino, ibirori biba biri hagati, ndetse n'ubuvuzi bihagaze miliyoni ziri hagati ya 30 n'ijana z'amadolari y'Abanyamerika, ugashyiraho n'ibikoresho bigezweho by'itangazamakuru biba bihagaze miliyoni zikaba muri 50 z'amadolari y'Abanyamerika. Rwose kugira ngo igihugu cyo muri Afrika cyakire ino shampiyona byagisaba arenga miliyoni 900 z'amadolari y'Amerika, ubwo akaba arenga tiriyari y'amafaranga y'u Rwanda. Nk'urugero, Ubuyapani buherutse kwakira irushanwa, ariko byabasabye gushora miliyari 160 z'amayuan, akaba miliyari 1 na miliyoni 450 z'amadolari y'Abanyamerika, kuko byanabasabye bo kubaka amastade mashya ahwanye n'ibisabwa n'amabwiriza. Gusa iyi shampiyona inakenewe muri Afrika, aho haba ari muri Afrika y'Epfo. Ku mwanya wa 7 turasanga ICC Men's Cricket World Cup. Ni igikombe cy'isi cy'amakipe akina umukino wa cricket muri shampiyona yitwa ODI Cricket, One Day International Cricket, itegurwa n'umuryango witwa International Cricket Council ICC kuva shampiyona yashingwa mu 1975 mu Bwongereza. Iki gikombe gikinwa buri myaka 4, kigakinwa mu byiciro 13, aho kugeza ubu amakipe amenyeranye n'iki gikombe yagitwaye kenshi gashoboka ari ikipe y'igihugu ya Australia yagitwaye inshuro 5, Ubuhinde inshuro 2, Pakistan 1 ndetse na Sri Lanka. Akenshi rero iyi shampiyona inakinirwa muri ibyo bihugu kuko ari byo n'ubundi biteye imbere muri uyu mukino wa cricket. Gusa rimwe iyi shampiyona yigeze kwakirirwa inaha muri Afrika, ikinirwa muri Afrika y'Epfo hari mu 2003. Iyi rero ni imwe muri shampiyona zishorwamo akayabo k'ibifaranga byinshi n'ipusi itasimbuka, kuko ngo mu 2019 yakirirwa mu Bwongereza hashoyemo miliyari 3 na miliyoni 200 z'amadolari y'Abanyamerika, kandi ibarwa ko icyo gihe iyi mikino yinjije miliyoni 450 z'amadolari y'Abanyamerika zonyine.
Iyi mikino irimo kuba ibikurikiwe n'abarenga miliyari 1,600,000 hirya no hino mu isi hose, ariko cyane cyane bakaba abaturage b'Ubuhinde, Pakistan na Sri Lanka, kuko kuri cricket biba byabaye ibindi muri ibi bihugu. Ku mwanya wa gatandatu turasanga UEFA European Football Championship, ikunze kwitwa ELO cyangwa ELO Cup. Yitegurwa n'abitwa UEFA Union of European Football Associations kuva mu 1960, ikaba rimwe mu myaka 4. Iyi ni shampiyona y'umupira w'amaguru ikinwa n'amakipe y'ibihugu byibura 24 bibanza guhangana mu matsinda, aho Ubudage na Espagne bibarizwa imbere y'ayandi makipe kuko bamaze gutwara iki gikombe inshuro 3. Kuva yashingwa, uwatsinze ibitego byinshi muri shampiyona ni Cristiano Ronaldo, watsinze ibitego 14 ku mikino 5 ya finali yakinnye, agatsinda ibitego 35 mu mikino yose yakinnye muri iyi shampiyona. Naho watsinzemo igitego cyihuse ni Umurusiya witwa Dmitry Klitschko, watsinze igitego mu masegonda 60 ya mbere y'umukino. Iyi ni shampiyona iteye imbere muri byose watekereza, ikitabirwa n'ibihugu biteye imbere muri ruhago, bituma rero iyi shampiyona inashorwamo akayabo karenga miliyoni 400 z'amayero. Ariko iyi shampiyona ijya kurangira yinjirije igihugu yakiniwemo arenga miliyari 2 na miliyoni 500 z'amayero. Bigira rero imwe muri shampiyona zinjiza akayabo kuri buri nshuro ikinwe. Ubyumve neza ko iyi mikino ya shampiyona ya Euro Cup irimo ikinwa ibikurikiwe n'abarenga miliyari 5 z'abatuye isi hirya no hino ku isi hose, bakayikurikirana ku mateleviziyo n'imbuga nkoranyambaga. Aba ni abarenga 1/2 cy'abatuye kuri uyu mubumbi. Ku mwanya wa gatanu turasanga MotoGP World Championship. Iyi shampiyona y'amasiganwa za moto ni isanzwe, haba mu kugira agaciro ko hejuru cyane cyangwa urwego rwo hejuru rw'abafana, uko kuva mu 1949 yashingwa itegurwa n'abitwa Dore Sport, naho ibikorwa by'iyi shampiyona byose bikagenzurwa n'umuryango witwa International Motorcycling Federation. Akaba rero ari amasiganwa akoreshwamo za moto ziteye imbere zubakanywe moteri zifite imbaraga kandi zinyaruka zo mu bwoko bwa 765cc 4-stroke. Izi n'ubundi zisanzwe zikorwa n'inganda zihariye nka Yamaha, Honda, KTM ndetse n'uruganda rwa Aprilia, kandi ziba zibasha guha imbaraga moto zo kugenda ku muvuduko wa kilometero 360 mu isaha, ariko zikanagira feri zihuse ku buryo mu dusegonda duke cyane umuvuduko w'iyi moto yipangura ukava kuri kilometero 360 ku isaha ugahita ugera nko kuri kilometero 50 mu isaha, cyane cyane nk'igihe no moto igeze mu ikorosi igomba gukata. Iki gikombe cy'isi rero mu masiganwa za moto kiba buri mwaka kuva mu kwezi kwa 4 kugera mu kwezi kwa 11, hagakinwa amasiganwa 20 kuri 22 akinirwa hirya no hino mu isi hose havuyemo ku mugabane wa Afurika. Aha rero ababa bagomba gusiganwa abari abarenga 80 baba bakinira amakipe agiye atandukanye. Ninkubwira ko iyi shampiyona iri hejuru cyane, ubyumve neza yuko ari ikintu kidasanzwe nta kintu ugabanyijeho, kuko ifite agaciro ka miliyari 5 z'amadolari y'abanyamerika. Ibaze ko mu bihugu biteye imbere mu kugira ibikorwa remezo bigezweho byo kwakirira irushanwa biba bigomba kwishyura miliyoni 15 z'amadolari y'abanyamerika nk'ishyu yo kwakirira isiganwa, bitewe n'uko ku mugabane wa Afurika nta bikorwa remezo bihagije byo kwakira izi moto. Igihugu cyahabwa amahirwe yo kwakira amasiganwa byagisaba miliyoni 700 z'amadolari y'abanyamerika mu kwagura ibikorwa remezo birimo imihanda yihariye y'amasiganwa n'ibijyana nayo byose. Iyo aya marushanwa rero ari kuba abari kurebwa n'abarenga miliyari 2 ku mateleviziyo ndetse n'imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Muri shampiyona zikanganye zikomeye kuruta izindi zose mu isi, haba mu kugira abafana ndetse zikanashorwamo akayabo zikaninjiza kandi kayabo. Ku mwanya wa 4 turasanga yitwa UEFA Champions League. Iyi ni shampiyona ikinwa n'amakipe y'u Burayi ya ruhago akomeye kuruta andi, ikaba shampiyona yabayeho kuva mu 1955 kandi ikinwa buri mwaka. Iyi rero ikinwa n'amakipe 32 abanza gushyirwa mu matsinda 4, aho buri tsinda hajyamo amakipe 8 bakava mu matsinda berekeza muri knockout, hamwe utsinzwe ahitavamo. Kugeza ubu ikipe ya Real Madrid yo muri Espagne ikaba ifite agahigo ko gutwara iki gikombe inshuro nyinshi kuko yagitwaye inshuro 15, igakurikirwa na AC Milan yo mu Butaliyani yagitwaye inshuro 7 na Bayern Munich yo mu Budage yagitwaye inshuro 6. Ubyumve neza ko Cristiano Ronaldo ari uyoboye urutonde rw'abatsinze ibitego byinshi muri iyi shampiyona kuko yatsinzemo ibitego 140, agakurikirwa na mukeba we Lionel Messi watsinze ibitego 130 muri iyi shampiyona gusa. Ninkubwira ko imikino ya Champions League ibihenze cyane, umfashe ubyumve neza utagoranye ko ibihagaze arenga miliyari 4 z'amayero, kuko nk'urugero ikipe ibasha kugera mu matsinda ihabwa miliyoni 15 z'amayero, naho itsinze muri ayo matsinda igahabwa miliyoni 2,800 by'amayero kuri buri nsinzi, naho ikipe yanganyije mu mukino igahabwa 930 by'amayero. Nubyumve gutyo ngo ni 930, ahubwo wibuke yuko harengaho akantu kiyero,
kuko ngo muri urwo rwego ibi bihumbi 900 by'amayero byarabaye amaze kugera kuri miliyari 1 na miliyoni 577 z'amafaranga y'u Rwanda. Naho rero ikipe ibasha kugera muri kimwe cya munani yishyurwa miliyoni 9 n'ibihumbi 300 by'amayero, yigeze kimwe cya kane igahabwa miliyoni 10 n'ibihumbi 600 by'amayero, naho igeze kimwe cya kabiri ikishyurwa miliyoni 12 n'ibihumbi 500 by'amayero. Naho rero amakipe abasha kugera finali buri imwe yishyurwa miliyoni 15 n'ibihumbi 50 by'amayero, naho itsinze finali ikanongerwa miliyoni 4 n'ibihumbi 500 by'amayero by'inyongera. Ni ukuvuga ko ikipe itsindira Champions League amafaranga yose hamwe yishyurwa arenga miliyoni 120 z'amayero, utabaze kandi ayinjizwa mu kugurisha amatike yo kwinjiza abafana mu mastade ngo baze kureba umupira, utabaza turuka mu baterankunga ndetse n'izindi nzira zo ku ruhande. Ibaze ko umukino wa finali wa Champions League iyo urimo kuba ako kanya uri kurebwa n'abarenga miliyoni 400 hirya no hino ku isi hose ku mateleviziyo n'izindi mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye zicuruza no mashusho. Ku mwanya wa gatatu turasanga Formula 1 World Championship. Aya ni amasiganwa yo ku rwego rw'isi ahumura, ahenze kandi ababangutse cyane. Aya yabayeho kuva mu 1950 ategurwa n'umuryango wa FIA, ariko agatezwa imbere n'abagize umuryango Formula 1 Group kuva mu 2017. Ayakinwa n'amakipe 10 ku rwego rw'isi, buri kipe ikagira abasiganwa babiri. Amwe muri aya makipe rero akaba arimo nk'ayitwa Ferrari, Mercedes, Red Bull na McLaren. Aba basiganwa inshuro 20 kuri 24 buri mwaka ibyitwa Grand Prix, agakinirwa hirya no hino ku isi hose havuyemo ku mugabane wa Afrika, akibanda cyane mu mihanda yo muri Monaco, Silverstone mu Bwongereza, Monza ho mu Butaliyani n'ahandi nko muri Saudi Arabia, Miami, Las Vegas na Qatar. Ibaze ko kugira ngo igihugu cyakira amarushanwa bigisaba kwishyura miliyoni 30 kuri 60 z'amadolari y'abanyamerika nk'inyishyu yo kwakirira isiganwa gusa, ariko ibibarwa ko byinjiriza igihugu arenga miliyoni 400 z'amadolari y'abanyamerika ku nshuro imwe gusa kinwe. Naho rero amarushanwa yose muri rusange akinjiza arenga miliyari 3 z'amadolari y'abanyamerika, bigira umukino uri mu yihenze kuruta andi yose ku isi hose kandi ukagira abakunzi benshi cyane. Kuko iyi shampiyona y'isi y'amasiganwa ya Formula 1 igira abafana benshi cyane, bakaba muri miliyari 2 na miliyoni 100 hirya no hino ku isi hose bayakurikiranira ku mateleviziyo n'imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Nibavuga umukino ugezweho w'abasirimu niwihutire kuvuga Formula 1, nakabuza uzaba wumvisha nabi ikibazo cyangwa warasigajwe inyuma n'amateka. Ariko nanone nimba hari uwamamariye muri iyi mikino akanayikiriramo ku rwego rwo hejuru, uwo ni Lewis Hamilton watwaye ino shampiyona ya Formula 1 inshuro 7 zose, harimo 6 yatwaye akinira ikipe ya Mercedes n'imwe yatwaye akinira McLaren. Ibaze ko muri amasiganwa Lewis Hamilton yabashije kugera ku murongo basorezaho inshuro zirenga 100 mbere y'abandi muri Grand Prix. Ku mwanya wa kabiri turasanga FIFA World Cup, igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru mu makipe y'ibihugu ariko mu bagabo. Iyi shampiyona yatangiye gukinwa mu 1930 itangira muri Uruguay, ariko kuva icyo gihe ikinwa rimwe mu myaka 4, igakinwa n'amakipe y'ibihugu 32, ariko ubu ngubu yarongerewe agezwa ku makipe 48 y'ibihugu yitwara neza ku migabane baturukaho. Aya makipe yose abanza kunyura mu matsinda y'amakipe 4 akavamo 2 yitwaye neza kuruta andi. Naho kugeza ubu igihugu cya Brazil nicyo gifite agahigo ko gutwara ibi bikombe inshuro nyinshi, kuko bagitwaye inshuro 5 zose, igakurikirwa n'Ubudage bwagitwaye inshuro 4, Ubutaliyani inshuro 4 na Argentine inshuro 3. Rwose ubyumve neza ko iki ari cyo gikombe kigira abafana benshi ku isi hose, kuko imikino y'iyi shampiyona ikurikirwa n'abarenga miliyari 5 hafi na miliyoni 500, kikaba igikombe gishorwamo ifungo ryo ku rwego rwa nyuma, kandi hakabamo abaterankunga bakomeye nka Coca-Cola, Adidas, Nike na Visa. Ikaba imikino rero isaba ibikorwa remezo biremereye kandi bihenze ku buryo byakira abantu benshi baturutse imahanga. Nk'ubu igikombe cy'isi cyabereye muri Qatar mu 2022 cyashoyemo agera kuri miliyari 200 z'amadolari y'abanyamerika, binumvikanisha uburyo iyi mikino y'igikombe cy'isi bihenze cyane ku rwego rusumbi rw'iyindi mikino. Gusa ariko mu 2010 iyi mikino yakiriwe bwa mbere ku mugabane wa Afrika, muri Afrika y'Epfo. Ku mwanya wa mbere muri shampiyona nk'izi zitigisa umubumbi iyo zabaye habaho iyitwa Summer Olympic Games. Mu buryo bwose wabitekerezamo iyi niyo mikino ihagarariye indi yose mw'isi, kuko ibikubiyemo imikino hafi ya yose ikinwa muri iyi si nzima dutuye, guturuka ku bakina iteramakofe, za tennis, amagare, ruhago, basketball, aboga, abakina volley, abagirute bose bakina imikino ya Olympic yabayeho kuva mu 1894. Iyi ni imikino idashorwamo utumiliyoni tw'amadolari y'abanyamerika kuko twaba igitonyanga mu nyanja.
ahubwo igategurwa na za miliyoni ibihumbi byinshi by'amadolari y'abanyamerika. Ibihenze ku rwego rwa nyuma, bikanumvikana neza ko abayikina baba bajejeta ifungo. Kuva yabaho niragira ku mugabane wa Afurika, ikaba shampiyona irebwa n'abarenga miliyoni 5 ku mateleviziyo n'imbuga nkoranyambaga, ndetse bisa nkaho bidateganywa ko izagezwa vuba kuri uyu mugabane wirabura. Igitekerezo cyawe cy'uburyo yakira ikiganiro cya none ni ingenzi cyane kugisiga muri comment, ariko niba wishimiye ibyo nkora ibuka kunkurikirana ku mbuga nkoranyambaga zanjye zirimo Instagram na TikTok. Ni Aime Christian 01. Niba ari ubwa mbere kandi wari wisanze kuri umuyoboro mugari byegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Naho utaha.